saba bakutekaniza abagole katikira kugenda bambi. Omuhikirwa wa Bunyoro Kitara Kingdom Andrew Byakutaga nagira ngo mu kukoresa amaani abantu nibija kwihamu obwiga batungura amaka gabo okuhona nayenda abantu ba Bunyoro okukora n'amaani kurebuka ngu ka eine ebyokurya kumaraho abaana abashinyire. Ebyo nkurora nti kitwero maiso enyikara y'abantu kandi enyikara y'abantu kusobora genda maiso atari obwomezi butali bukuru nabeke ebyo obwomezi health bikuru muno. Entahe y'omumaka kintu kikuru muno kurora nti aruho entaahya ekumara kurolera amaka. Ebi Byakutaga abigambira hakutongozaho ekigombe kya Mubende Bunyoro United Association omugombora ya Katikara omu district ya Kakomero. Abazire bokwe Byakutaga abashabira okushomesa abaana baabo kandi babegese ebyenzarwa. Abaana tulina kubazaara waitu vice chairperson amuna chairperson wa Mubende Bunyoro United Association kakamuma kweturagire baitu tubarulire tubahe ebyokulya ebirungi tubasomese. Abamubende Bunyoro United Association abasimire ahabw'okuteekaho omusingi gw'okugayita abantu abarikuruga omu byanga bitari bimwe na bimwe. Kusiima kandi okitinisa mukuru mande halika mande asanyiruga abalize hano ngwinywe mukalemera nsonga tukabanza kubitira emyaka gabo kamukanga tena biro tubaza nsonga kandi tukayidukibaza kubata tukubasire tukoze tubikozere kandi tujagenda maiso tukoragana tukwataniza kurura tekitebe byahikiriza ekigendera kyacyo. Bo bamwe abebembezi b'ebika eki nibagira ngu bimwe ahari ebyo ebibatwire nibakora harimo okuhabura abantu okukoresa amaani hamwe n'okwejumbira mu programu za gavumenti ez'entunguuka. Turwanira okurora nti twafuna obwinganiza hali ebikorobero ebibyo byakozerwe akicweka kyaitu ekya Bunyoro omu bulemi bw'amatwale. Abataka inywena ekitebe kyebagambye ekitwatandikira kikuteraniza abantu tikuli kuteraniza abantu kwonka baitu n'ebyenkurakurana nabwekyo nahati bunu tuli ha puroguramu y'okutunga MPS Sacco. Bo bamwe mbebembezi abarimu Honorable Onesmus Twinamasiko otoriwe nka MP wa Bugangizi East hamwe na Grace Bataringaya bari omuhwezi wa chairman wa district ya Kakomero nebenda abatura b'ekyanga eki okuteeka amaani mu by'obuhingi n'oburiisa ahabw'okuba akatare k'ebyomushuburo kakiriho. Kwanza kusiima ekitongole kya MBA Mubende Bunyoro Association ekitongole kino kigayita Abanyoro n'abafuruki twena kandi kihangirweho kuleeta obusinge okuleeta obumu okurwanira enkurakurana. So nka memba wa parliament mushaka wa Bugangizi East hano mu Kakumiro ningonza okusaba abantu ba Bugangizi East na Kakumiro yona okorora ngo twakorera hamu n'amaani. Much as we have to produce, but at least let's make sure we take our children to school. I again encourage the entire community to work hard, because if you don't work hard, you cannot be able to educate the child you have produced. Makuru aga gasha kwa gadasaba.